Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Let's go. 3, 2, 1, go. Hey. Тынчы 962 сыл сайына Ленинград город. Валентина Васильевна Онна Роберт Максимович Цойдар жекергенге улахан үйрі. Күйтүләк, кәтехиләк, ол оғы күн сирен көрер. Маңнай ута ие кихи ұрут-ұрыққаттан итиекті сылжывыт баға санатын. Әтер, мен олбун Дима ден аттықпын барыбын, кені Дмитрий ден аттынның ден санатын әтер. Онуға ыл ағата, соқ, мен олым Дмитрий ден болбат, мен олым Виктор ден аттаныға. Кені олығын тұқары, күйі үрігейін біле сырыттын ден, бәйтін берген әтейді керді. Кини тугара кепсәнер сәһеннит курду қолку намыхақ қолыға күн бүгін 10 миллион ақсаннақ сүгіриятчилергер өңірік куяс күнге сөрін ұтақ кәреті. Виктор Цой өрі гитарады турдақ уалчан бастықырыларын сәтті оны сыллар ортолырғар осколаға өріне сылжан сүріпбіта. Ол сағана кини бас гитараға ойныр бөлігі палата номер 6 ден аттаға. Келин ол тәрейбіт бөліқтері арсарға атырбыт кино бөліққа күбілуяр. Ағы соны сыллар бүтілергер Сергей Соловьев асы ден аттақ кейнетігер көстібіттерін кәніне бұ бөліқ онына чуылан Виктор Цой бүтін сою сүрдінен атырбыттара. Кино бөліғырылара жаңы сәргеға ұлу байғал модун долгунун күрді кен нәлемен сірі саба біреелер. Бұ кәмнерге Игладен кинаға Виктор Цой сүрін арулу толырар. Тыгынчы 990 сыл сайыныгар Москва город Лужники стадионын уарғайгар тобус толору көрөчүләк концерт көрдөрөллөр. Үйөрбүт көппүт карактар, жон кутун тутар ырыалар. Ким билей бу концерт бүтәһиктәх боларын. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Атыржа қиын 15 күні 1990 сыл Латвия. Сол бұғыланын түмігер Виктор Цой сүрбі аға сыры сағығар сылжан емеске сырдықтына бұстар. Цой тыннах, Цой бігеннен таптыр сүгірер жына бұсыллар тұқары кені атын үртіктік тұтасылжалар. Одуттан тақсы сыласта да боллар, атыр бұтырылара. Ола бетер звезда по имени Солнце, группа Крови, Кукушка, Перемен, Муравейник, уанна да атын ырылара, уастын осқы ылланан, көлінеттен көлінаға бірілден. Күн бүгін үгіз жыны түме ыллана туралла. Не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Күтігірі әхеге уанна бері музыкалынай тахарытын көрі оларығыт сақы национальный көрдірі рейтнерер компания қаналығар. Бүгінгі бері бет ағы оны сыллартаны бәттәқ Джон Кутун сүрін тұппұт ұрылардақ легенда болбұт албан аттақ Виктор Цойға ананар. Онна біге қанан бүгін олыс жүгей ұлжыттар кәлілер Виктор Цой ұрыларын толыратчылар, кене сүгіриятчілері. Ол күрдік бігеге ұлжыттар бұтын күтті білсе бет Вячеслав Слепцов сақа Сырин сударыстығына филармониятын артыға, оны кене Карачан, ола Дамир Слепцов. Это стояна көрсөбіт. Вячеслав, әйге Цойу қас асқыдыттан сағалан істен бар бұққыты, қанығыр ылырын сәрген істағыты? Мен бәйін бастан гитарылдық бұттан Цой істен ағалабыдым. Цой әлдақ кейбір тестер болды. Анық болла ажы. Қасас бұттан өтілер әтер көлім хоқ. Оғы сылжан болды, же? Оғы жан болды. Ото олым үс аттан. Білен төттақ үс аттан ұллауды. Билетен әтер болыққа әйгені бейге бұл
социальный хетимлеринен таргаммыт видеогытын көрөммөт улугун денсерген туран ыңырдыбыт онна бүгүн ханнык ырыныларылыр оты. Бүгін муравейник. Муравейник. Виктор Цой это он алюминиевые огурцы. Ага. Амастан алюминиевые огурцы рыбит. Можно мне там посмотреть? Там. Бастан алюминиевые огурцы веріп кеттік. Амастана. Папа, там можно? Толетер бехиляйинди. Папа, там можно? Жоттон бұтүгәңе муравейник деніріні істенағы қады, ол кәнтен салгер кепсияқ бет. Жа, Дамир, онна Вячеслав Слепцовтар тылыруларыгар, Виктор Цой репертуарыттан муравейник деніріні істебет. Начинается новый день, и машины туда-сюда. Солнцу вставать не лень, и для нас это ерунда. Муравейник живет, кто-то лапу сломал не в счет. А до свадьбы Заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне врут. но от правды я Уже устал, я пытался. пытался найти приют. Говорят, что плохо искал. И я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час. Но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Осколки бөлөк бихеха келен ыжытылырыр Евгений Горохов, онна Артем Егоров. Үтө кехенен улаттар. Жеп Виктор Цой қанны кырытын ылларылыр оғыты. Икки ранылыр. Постоянно группа крови, он на звезда по имени Солнце кондитер. Ага. Группа крови. Эгеси кетигер. Бағалыста. Место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на западах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер
удачи в бою. Пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Антана биге салгы баран иһәбит бу курдук биге студия бутыгар олус интерехине ылжыттар келеллер онтон бу ылжыт туһунан кепсир буллакка кини Ирак Нюрба улуһуттан анан менен биге бирибитигер ылжытты келле. Манчары Ксенофонтов Нюрба улуһун Антоновка нехилеген улуктага итекенне. Жа манчары кыжык атың дагы интерехине битчи. Агамат тауды олар. Олланы кыгыннары, хайыннары қағдары бат көк от атынан, манчары от атынан. Үскіріла қыты от атынан, аттауды. Оны манчары бағылай болу же? Бұл бігі... Аты онына харбақ болу. Онық болу таға болу же? Ол баға болу. Аха, сәп. Жатын, сой ұрыларын ұрқаттан істеген, Сергей? Істен. 15 ас бұттан істен. Ол істек біттенше, бүн бат жаңылы. Өбілән істем. Антон, бұл бастықы істәйінген өйдігінде телевизорға көрбітіңді, радиоға істебітіңді кенеретін? Бұл ерге істебітім. MP3 дем барды. Оны істебітім, «Звезда по имени Солнца» денірінен бастаған істем барын. Онтан қасыған альбомларын бұлан, ұрыларын бартын білен, өретен. Бүгін қаны көренілері олар оң бейеға? Бүгін последний герой. Жа, ол ұрыны істеққа кенегіретшілер. Манчары Ксенофонтов. Цель далека, ночью так часто хочется пить. Ты выходишь на кухню, но вода здесь горька. Ты не хочешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Ты хотел быть один, а так быстро прошло. Ты хотел быть один, но не смог быть один. Твоя ноша легка, но не имеет рука. И ты встречаешь рассвет за игрой в дурака. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе, таким как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Утром ты стремишься скорее уйти. Телефонный звонок, как команда вперед. Ты уходишь туда, но не... Ты уходишь туда, но тебя там никто не ждет. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе,
таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Здравствуй, последний герой. Браво! Манчарик Снафонтов, Рах Нюрба Улугуттан Анан Минен, он набери музыкальный тахарытыгар келен Виктор Цой, последний герой ден ырытын Анан Минен бихеха. Толарда ыдыстайнаны выдасы тегөл. Көміс толбана чағылыян жерді дейеккенер, сандарқай күлімінен тұрымнан жолынан жүрінер. Сирдойду сирие сименер, масып көтөр сүйрер ұлықтан көнюері үйер. Ғымия барақсан, мұтықчы сыдынан біргіян әргіліннаға ити. Күйтулях ғымия, кетехилях май. Алар ер аң дойдуны бейіктен ән керағын, ән сырдығынан сыжаяғын, ән әйтілі соң ұрастын. Тыңчы 906 сыл, ақсынне 6 күнен. Жабы кемтен сағаламбыта қасымесінен түйінші кейі. Бүтін көліне дуғалын долгуя ұллағар ұдағар. Сүраға тенергетчі дебер, санаты өрі көтір кеме чаға кердейдер. Сергей Кузнецов ген музыкан Оренбург оракка, оғы музыканы бөліғын терьери оқ бар инструментарын болар. Үлдам үріңді көрден сүрбетчі оғыны істен көрір. Идилері кеми да ине қабан ұлбат. Ол сылжан Оренбург оғылағын Акбулақ бөөлеген оға жетігер, чөр коластақ ол барын етелер. Ихиттен істіретен дебітті Сергей Кузнецов түйінлері түйен оға жетігер аянмыр. Олчаны ұллатан көрір, жауанна етерге дұлы күйе көмігі бұлбұт күрдік сананар. Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Үрге дұрғаны тылығы чалқан уата құранақ мағы күрбуырын керете бейді үрі күйдепшілене түйер. Сергей Кузнецов бір кеге концерт кәннем, сүргетігі тоғылден санаты көнмерен баран істеғанем, арай үрін розаны қоғойыр қомағай тұллар, тұлғағар сұқтылла құтыллалар. Сарсерда ойын тұрат, қойын чейі сыпсырия, бары суаға 15 минуты егер, түгіншанан кейі құтын сүрін тұппыт, белі розы үрі музыкатын, тұлын өйін құмағыға түйер, ырас дейіске сүрер. Онтан бірі Юра Шатилов жолугар өбгеду, әбетер әрейгер мұңар өбгеду, соғылуғыта, ұлламбыта, оны кіліне солысты чағылып бұдан. Мантанала Юра Шатилов колаға этергеділі қастелгеге подъезд вокзал айы игілдер. Ағағас түніктерінен көй сазуына үрі көтір. Старушки искоса на нас глядят, не узнают вчерашних забияк. А мы с Наташкой по двору идем, и нет нам дела больше ни о чем. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Шоу-бизнес дейін ирбет арбы күрдік әржестәқ, кей өйбетақды үріктерін үтіер үбіргіті суық көстіләқ болығым. 1969 жыллаққа Ласковай май бөліғі тәрейбет музыкант Сергей Кузнецов, Андрей Разинның тыл-тылға кирсівекке ар-бур дәхен атыржақ салатыны арықсалар. Бүкемне 1992 жыллаққа Юра Шатилов бөліқтен барар. Забудь его, забудь. Уйдет любовь, как дым, ведь у него в мечтах ни ты, ни ты, ни ты. Күн жыл
илим ходоғуну биллибекке устуудун үрдүнен уостан түспекке ылланар ырыалар бар болалар. Белый роз ырыа ол онтон бирдестире диекка сөп. Бырыа тоғуонусылардагы көлүөнэ ырас таптала намчы ийитем, олыққа кынатам. 90 сүүрүгү өрө өксөйрүгер күүһэ эстибет элчиме болбутам. И просто спасибо за все. На самом деле для меня, впрочем, как и всегда, было огромным удовольствием петь для вас и для вас. Я хочу вам пожелать всего самого-самого доброго. Мирного неба над головой, счастья, здоровья, любви, да и всего. Мы тебя любим! Бесейін сүрбе үс күне үйнер. Ирыгыт Юра Шатунов төрден ағысағығар сүрә тоқтады. Соғытчы олықтан барды дейін хомалтолақ сұрақ дойдуға тарғанар. Тоғы онысылар кірбедергер күлім чағыл гыммыд жерімнес сұлыз онлық бір түгенге өлбәдүйер. Олар әрі кені ырыалара өлбәт тыынақтар. Юра Шатунов сырдық мечәрі сүйінен тығынча кейі сүрәғар қатанан сандал саас күрдік тыллар тиллер. Олығы остубат тапталынан сағар. Юрий Шатунов ырыалара кырдык үйеләқтер, онна кене олығы жағаға қазбидді бәйбітін интерергетер болуқтақ. Тарғамыд бір самай білдер ырытын бұ түгенге істеққа. Әйге істегетігер «Седая ночь». Толорор Григорий Васильев. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов. А недолгий вечер, скоро станет ночью темною без снов. А недолгий вечер, станет ночью темною без снов. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя ни одному совсем ни к чему. Знаешь, ты без слов, тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. И опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя ни одному совсем ни к чему.
Асы түгіл ұруйдан айқалан бері қажы Григорий әнбәйін тұлығы келлем нехелегіттен бейе қанан менен келен тұрағын. Оннаттан бәйін үргені арғы соңостон олыс ден бәркке толырағы жарғыттан бейге көрін олырымыт үйірдібіт, көттібіт, сүргебіт көтеғілінне ден әтеқпін бағарабын. Бәйін тұскынан бағалысты білігіннер қас астақыны, тұғынан жарықтан ағыны бағалысты. Үті өкейхенен мен отут хастақпын. 2012 сыллаға тұлығы ортос қолытын бітер бідім. Ол кенне торгово-экономический колледжға тұттарса кел бідім. Салғы үрдетіне Сибирский университетқа өрәқпін бітірен торговля қайысқатының күн бүгінгәңгілі үлелі хиджабын. Оны бәйін білген мебеліне мағығынға диван маркетте мағығынға менеджеріне үлелейбін. Аты мен егін бір бәйім сығыны кейде ең көрдім жолы. Сығыныға да тақсықым сөбейді. Оны ұндық күнан баран тоқа біле үлем бұғынан хобби күрдік сөбілән ұлды жолы. Көқті конкурс, атын конкурстарға олады бұнды. Көріқті хейлерге, тірәйіндерге ұлдығын дей күрдік. Она от него не сводит глаз и молча льет подушку слезы и пишет строчки о любви и тут же жжет. Она еще не поняла, она еще вполне серьезно надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь, уйдет любовь как дым, ведь у него в мечтах не ты, не ты, не ты. Забудь его, забудь, уйдет любовь как дым, ведь у него в мечтах не ты. Юрий Шатунов детекторына меха кулгақпар. Розовый вечер, седая ночь, белые розы ден ырылар кәлелер. Онтанен бүгін забудь ден ырыны талан ылладың. Тоғы бұл ырыны талды? Онтан те бұл әтергәлі үтірілер барта бағылдар. Қайылдар, но меха бұл үті ырылар барта. Меха үрәқпа чугаттар, но бұл забудь ден ырыта меха бұдан кетбіті. Лирика ол ғады? Әм бәң үйә жаңыттан түрітті әққін? Үйә жаңыттан. Онна Юрий Шатунов, онна ласковый май, оға асқын күтәй бәстәғі болу? Ол аттағым демен. Түккетілі келер ғыларынан да оқтан тұран, нәдейдерім тұрағатырда қолбан. Келер ғыларынан тұра әтім, оны келер ғыларынан тұр әрітім. Даже өлелі тақар ба, масты қайтар бар, наркын ұлақ. Куру кене ырылырын истәһәт жаретинге. Юрий Шатунов бирде кәнсеригер этен турар. Мен бу бихиләктәкпин. Онна самай сүрне мен бу бихиләгә биддере кеппитимден. Кене Светлана ден кергәннәгәтә. Онна икке огыны күнсеригер көрдөрен жоллох ологу. Олар бута. Онна бары биләби күрдүк кене Германияга олар бута же. Онна кыджык кене бәйтін ырыларығыр тапталы ұратыты қоғыяр, онна кеге ез дуғатығар кейлер гына бейеға толырыр. Онтон білеген кене оғы сағын ақтан санан ағыққа Валентин Суздалов толырутығар детство ден аттақ ұрыды Юрий Шатунов бәйтін тылырығар мелодиятығар. Бағалыста! Детство, ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? Детство милого мне не догнать, остается с грустью вспоминать. А я хочу опять по знамкам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору.
Бу ырыны ыллы тураңын энеме оғыс аскын санан аспытын болу ден серейебін. Онны өссі бу Юрий ырылырыттан қаны ырылыры толыр атчы бұн? Аты мен кені ырылырыттан бу манары толырығын. Бөрі ырымен қолас бар бассар. Атын ырылырын хатан кірей бақпын. Бәң оғыр дәқтін ылдығында? Эти белые розы, седая ночь, тенери меха. Кини была тух әттілер джвинай, контр тенар ден мен болады тенар, колғам тенар. Юрий Шатунов сүгіриячілері түхел бақтыры құды сирге? Алтын әлбәқті. Тух дискотека, например, настережі болғаны, театр, музыка, театрағының күлілі. Бары ойон туран үнкілден керен баралдар дия. Кончилось лето, не жалей об этом, не грусти о нем. Солнечный пляж, лето для нас было как сон. Но незаметно растворилось где-то проливным дождем. Это пора, где до утра мы были вдвоем. Запиши мой голос на кассету и запомни лето, наше лето. Запиши мой голос на кассету, я тебя люблю. Запиши мой голос на кассету и запомни лето, наше лето. Запиши мой голос на кассету, я тебя люблю, я тебя люблю. Лунные дали, звезды нам шептали, и шумел прибой. Плыть по волнам звал океан и ветер ночной. Даль уплывали, только мы не знали, что нас ждет с тобой, что унесет за горизонт счастье водой. Запиши мой голос на кассету и запомни лето, наше лето. Запиши мой голос на кассету, я тебя люблю. Запиши мой голос на кассету и запомни лето, наше лето. Запиши мой голос на кассету, я тебя люблю. Запиши мой голос на кассету и запомни лето, наше лето. Запиши мой голос на кассету, я тебя люблю. Запиши мой голос на кассету и запомни лето, наше лето. Запиши мой голос на кассету, я тебя люблю, я тебя люблю. Сардана Тирютина! Пишем. Чабы-чибы, чабырхағы. Сахалы ылла мыры бейеха қас бейпті бейптігер ордук чугас истин болнаға. Оларен тоғы андойду истәчітін, кутун, сүрін тұтар сахалы ырылар соқтары. Тоғы бейге истин ейләғыр ғыттар бұд андойду кейін түйілгетігер сахалы саяғыстылынан ылла баттары. Саха төрі тұрғытын онна анығы кәм музыкатын жөрелігейлері сөптәғді. Арысыяны арсарға адырды бұд андойдуны соғып бұд сақтыр бүт тату бөліқтір үткәтчіті онна продюсера Иван Шаповалов онна саха рығыттыра сарын онна жүргені бұ бәтін саға саха телевидениетігер онна беріге.
Өсі түгіл үміт керек ехеннен итістіңе ғәрде болуқтың кең элемент сақабыт сирен олықтақтыры. Әхеге бүгін киеге сақа телевизиятигер уанна бері музыкалыны тахарытын көрігіт, уанна бүгінгі студияға бігеқі олыс үшігей ұлжыттар кәлен орылдар, ол күрдік сақа республикатын үтуелі ақтыға, олонқы театрын артыға үрия сарын, уанна виртуоз құмыз чүт жүріяны. Үтістігінен еққа. Бұл түгенге күнді көрәтшілер болға yoqqa дойдығыт тебер сүрәғіттәні Москва қораттан күйтіләқ ұлжыппыт бұға себәске қолбыныр. Встречаем бурными аплодисментами музыкальный продюсер, создатель группы «Тату» Иван Шаповалов. Иван, добрый вечер. Мы передаем вам пламенный привет земле Олонко. Как ваше настроение? Спасибо, спасибо. Я смотрю, у вас там душевно в студии. Очень хорошо. У нас и у зрителей нашего канала настроение солнечное, весеннее, можно сказать. И, Иван, вы, начиная с 90-х годов, активно работаете в музыкальной сфере. Проекты, которые вы создали, вызвали настоящий фурор в нашей стране и за ее пределами. Как настоящий продюсер, скажите, пожалуйста, в чем секрет успеха музыкальных проектов? Я не настоящий продюсер. Знаете, как в том анекдоте. Секреты у каждого свои. Я не знаю секретов. Я не знаю секретов. Так как-то получается. А с группой «Тату» как получилось? Так совпало. Недавно создали проект «Соседи». И, как мы понимаем, там разные музыканты из разных стран мира собираются и дают концерт. И скажите, пожалуйста, в чем причина была создания вот такого проекта? Ну, я уточню, что они не просто дают концерт, а они сначала создают новые треки для этого концерта, а потом их исполняют. И почему такое название «Соседи»? Ну, вы понимаете, что это родилось на фоне того, как мир стал распадаться на границе, на какие-то распадаться. И вот в ответ на это родился этот проект «Соседи», как попытка какой-то интеграции, может быть, новой интеграции. Якутская культура для меня, она как часть кочевой. Я, кстати, сейчас на Иссык-Куле. Вот, и для меня Якутия – это как часть кочевой культуры. И она мне очень привлекает. Мы познакомились с Филяной, она, наверное, вам рассказывала, именно на играх кочевников. Вот. И вот это вот кочевые мотивы, они, конечно, интересны, да. Там, учитывая предварительную какую-то, вы понимаете, работа над альбомом начинается до встречи, подготовка до встречи. И потом сама встреча, это, ну, где-то у нас ушло 4 на создание альбома, вот. И, ну, и до этого подготовка какая-то, да, где-то так. Но благодаря, конечно, благодаря талантам участников, это Юлианы и Сары, с ними легко работать, да.
болдым алы тени ағайбат болдым жүрегім дәпте жүрегім кепте құстықта қәрен қоптата қопта бұлытта қәрен бұлата қайта жүрегім дәпте жүрегім кепте